nge mpura buria thirita kibwithia eta nara kiriene kwa twana tura tutukwaniara ilasi byoka biura pato kura robai kilasine mheshimiwa mpuro abithia renovation ilasi bitano achoka unkuma kiriene primary abagira kilasi na kia yura twachoka chogera nyuma kindogo tweta kabuline mheshimiwa mpuro abagirite ilasi bithatu tweta kinwende niara abagirite kilasi kimwe tukaina mara kwito amare ya primary nara kwaba wako harakia kiburi meme abagirite kilasi aikira loka na ite weta nara kwito amare ya secondary abagirite modern laboratory weta dhuri secondary abagirite kilasi weta dhuri primary abagirite kilasi achoka ababithira renovation ilasi bithatu weta keigi muthangene nabagirite kilasi awita sukuru eto ake uro nababithirite renovation ilasi biele weta ara seti masimu ara mekindori primary abakire chiorobe mirango ena na mwaka yo mbere mwaka wele abakira chiorobe mirango etandatu weta thona primary kuna renovation ilasi bina na abakirwa ngeti weta mutewa secondary kuna administration block weta mukono secondary nana tuitete ruari bakirinda ninge kulukia milioni nyanya weta mukono primary babithirite renovation ilasi bithatu weta thanga the primary kwina kilasi kekiri loka na iteke mheshimiwa mpuru oitiara kiguma euro kwa kichioro kwa soko kabithirite renovation ilasi bithatu ukaina ina maka ya primary kwina kilasi kina loka na ite renovation ilasi biele wakuluka kya meko kwina kilasi watonyara ruyo kwina kilasi kya mheshimiwa mpuru kina loka na ite kiachoka kabithirite renovation ilasi bithatu mpuru na kuomba kana ate kuomba na kuomba kana ate kuomba kwa kila kile atori beto kindogo wetara St Benedict kwa renovation ilasi bina bakirwa chioro St Benedict secondary bakaringo modern laboratory kaliene primary renovation ilasi biele kaliene secondary kwina ndani ngole mheshimiwa mpuru kiuchwa secondary kwina administration block weta kieni kia mwethe kwina ilasi biele secondary primary na chiorobe mirango etandatu weta musimukuru primary kwina administration block weta muchimukuru secondary kwina modern laboratory weta kailone ilasi biele renovation weta sukuru eto amakarios kwina kilasi kia mheshimiwa weta kamithea secondary kwina modern laboratory ukaina makindogo ametho primary kwina kilasi ametho secondary kwina kilasi ukaina mangage kwina modern laboratory weta kalantina kwina kilasi kia mheshimiwa mpuru weta sukuru eto amukorone kwina kilasi kia mheshimiwa mpuru weta kindogo atithine kwina kilasi kia mheshimiwa weta ngongo aka kwina kilasi kia mheshimiwa weta ekana primary kwina ilasi bithatu bya renovation weta thathi kwina kilasi kina loka na ite weta sukuru eta wa miurene primary kwina kilasi kina loka na ite miurene secondary kwina modern laboratory weta kamoyene kwina kilasi kia mheshimiwa weta sukuru eta wa kathi ilasi bina bya renovation weta sukuru eta wa Loanjilo kwina kilasi weta kathanene kwina kilasi weta Antoandenge kwina kilasi kimo kia mheshimiwa weta nkamia secondary kwina dining hall weta nkamia primary kwina chioro bya mheshimiwa mpuru weta Antoari Mata kwina ilasi biele weta Muga kwina administration block weta Kalule kwina kilasi na renovation ilasi bithatu weta Kiarao kwina kilasi kia mheshimiwa wakula kuluka kidogo watoya sukuru ile wa Thubuku kwina administration block Thubuku primary renovation ilasi biele Antoanduru bendelea uko kwenda tuendelea kana tiere au bikwana poro na kuomba kana ate kuomba poro na kuomba kana ate kuomba bali ni anjara poro na kuomba kambi tiere utenda kwa ria na report ya Meru TV kumatia ni betanda msimuturia wa Drenja Nkatho cha mwanya no tuba gwetana mbere kurumira station ya Meru TV au ni otugwekira katurumo kiri nteto chietu irigira mibango ingi kathumba ira tukuthuranirito kebia mitambo ria kwarito kambita kathure wa Mburugo.